Om Swastiastu. Pamiarsa sarang senamian. Matemu male sarang titiang kadek Sudani Lestari. Ring acara Orti Mahaprabha. Titiang jagi nyarengin idadani pamiarsa sarang senamian. Kiran langkung 5 menit ring acara Orti Mahaprabha. Galahe mangkin rahina Buddha wuku wariga pinanggal 7 Desember warsa kali tali kali likur. Mungguhen orti sane kaaturen mangdekadi ngarianin HUT STT Werdi Darmasanti. HUT STT Werdi Darmasanti punika megenah ring Banjarponggang Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Lomba-lomba punika ring sekolah SD Negeri 3 Puhu. Akeh pisan lomba-lomba sane kelaksanaan sane anggene memeriahi HUT STT sane anyar duang dase kutus. HUT STT lan HUT LPD Ponggang sane kelaksanaan warsa anyar punika puncak acara HUT STT Werdi Darmasanti ring Banjarponggang kelaksanaan lomba-lomba sane kelaksana inggih punika skadi pancing botol sane kelaksanaan majeng alit-alit Banjarponggang lan sane masekolah ring SD Negeri 3 Puhu punika. Lomba balon berpasangan sane kelaksanaan majang pemuda-pemudi Werdi Darmasanti. Lan lomba voli sane kelaksanaan majang ring masyarakat Banjarponggang lan masyarakat luar desa sane nyarengin berpartisipasi ring lomba punika. Pemuda lan masyarakat sangat antusias nyarengin lomba-lomba sane kelaksanaan. Lan lomba futsal punika kesarengin majeng pemuda lan pemudi STT Werdi Darmasanti. Pemudi STT Werdi Darmasanti sangat antusias nyarengin acara lan memeriahkan HUT STT Werdi Darmasanti. Inggih pamiarsa sareng sinamian wanta asa punika orti sane presida aturin titiang. Ring wengi sane mangkin titiang mikadek Sudani Lestari pinaka pengantar acara nglungsur gangrene Sinampura. Tan prado wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa idadani sareng sami. Inggih suksema antuk uratian idadani sareng sami. Sinep titiang antuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi.